Acholi Amiro Awachiwatini General Otema Awany word pa Awany enaye udo mamu 7 tiu kwede me fodo lutia na Acholi ene udo mamu 7 tiu kwede me ono loba Acholi me fodo loba Acholi me fodo lutia na Acholi mapegi winyo lok pa mu 7 me fodo Acholi unyo pani sing Acholi magi dek winyo lok pa mu 7 kachel ke umiena Salim Saleh. Yes, General Otema is a tool. Ene udo magi tiu kede tere indong pe winyo lok pa mu 7 kachel ke Salim Saleh gubi oro Otema Awany komi gubi oro Otema Awany. Otema Awany dong ti charo gwok pa mu 7. Otema Awany dong ti charo gwok pa Salim Saleh. Kadong Salim Saleh ornia Otema Awany chere ka wada Acholi chan. Uloko marayo kuma Otema Awany dong biru kai chot. Teka mu 7 wajani Otema Awany chere ka wada Acholi chani. Tika loki kuma marayo. Otema Awany biru kai chot. Dong beri teni and peti kai wada Acholi ken koni wad lao kono you wada lu kono wad lu mo ken kon malo me Uganda lu kombedi ene Otema Awany udo mamu 7 tika tikere ene Otema Awany ma ini right tutwal ini lok malet tutwal ini lok mele witch ni kitiyo ki one of us me punishing one me goyo one unyo menego wa kitiyo ki ngara cheli kinwa menego wa ma ini le witch umero mak General Otema le witch umero umak General Otema ka kitiyo ki en menego Acholi let tutwal ni dano chalo Otema Awany ma umero ubedu no chalo dwan gwa ubed chala choga maka gin mo marach tika bino gang unyo ka jemi marach tika time kodi ma balalu tika timne loba Acholi eni enu ne ye uno umero betich pa General Otema Awany me chogo ne me loge ye matek me jogo jemi eruni me chiko ni jemi eni pa unoane me chiko chek kichel ento inoni Otema Awany ene ye dong ngat ma dong kamoy ugeo diay ikaruma Otema Awany mi oida da wanchel ni wek diay ni ukati diay ni diay ma mega diay banga diay ni bangat ba kuman diay ni pasale diay ni banga kuman Otema Awany ene ye tika kelo ba pero so pero team ene ye ni Otema Awany tikelo pero Acholi kelo dira Acholi mier ku waj loka ti wi Otema Awany ugik ti meni ko pin gin ma Otema tika timoneni pe wan mukene ne ken wabi ko ye ka chel kelo tero Otema Awany ka chel ku weri pa Otema Awany nyoko wen. Yes, pin cha mukene Otema Awany tamone endong itakio nyoma kane ochero but still arngeni Otema Awany mwakane put pe opiara bichel pe opiara bichel kacha gwak dir no piara bich we abor nyo piara bich we abungwen chi ay Otema Awany no mero nen ni chan pa wana Acholi mukene ni ti roma ke chan mameke Otema Awany no mero nen ni peko mo ken matika bire loba Acholi no ti peko mape mameke nyo roma ke peko paloterne ana miera waja tini Otema Awany ini tiga setting timing bomb itiga setting time bomb and time bomb enani nena mo kapeo much ki in Otema Awany chi ubi much ki lutino ni. Yes, awaja daga noyo time bomb eni ma ini ti setting ini in Otema Awany kai nena mo peo much ki in Otema Awany chi ubi much ki lutino ni miri winya ko mabe angeo ni local lit dok dit winyo ne tima lit ento umiru ikanya nyo chachi kede pira ngeo ni podano mo poli lo Acholi ken giluoro lok eni ma ana ti wajaneni giluoro lok eni ma wando ti na Acholi ma wati activism nyo wati luen pe to er padano nyo wati luen pe ngom ma megwa nyo gang ma megwa i Acholi ken giluoro wajane but an machalu Daniel Soka an machalu Daniel Soka nyo Mr. Bad News pe abiluoro lwaju loka dai wi Otema Awany pin dal toki chel kiken
to ki chel ki ken dok ka ngaro to ben no yue we ko pege ber ka kanyo mingwe ni mo ti ka temo ne kuma chodi ni we ko pege ber ka kanya rangi ki tembe ni me ono Acholi me we ka ne Acholi du gwiji wu ka ber ka nero gen ma ming no wunu ti kujba wunu ti ba ora ir Otema Awany yin ki jo ni muguno utika nyomo mon mwaka ki mwaka uyaka mugu wa ki bodu chan mano gin ki mo peke uyaka gubu jeng weng do tam ni utwer amira weche ti ni Otema Awany yin pe wek lo nyomo ni manok me chi ni we ni ubigak la binaka kwa ba lo nyomo ma ubigak la binaka peke amira weche ni yin Otema Awany pe ti ki lonyo ki yuega ma initi kereni me ono lutena Acholi gikti ki lonyo ki yuega ni moni ma iti kereni go me ono luteno Acholi bien kumbe na niang ni inu Otema Awany yini loga strategy iti wa kia wubeni ki jooni maginego dana on your behalf giyako ngom on your behalf gitima ranyi mo ke ken iloba Acholi pien gigeno ini kwat gi man ni tim mo marach tutwal eni tim mo marach ma ng'eyo ni wuoru gi kome macharo joka Awany iye pe yom ikom tim eni ma ini ti timone wuoru gi kome macharo joka Awany chwinye pe ti yom pigin ma ini ti timone ki te buchwen enta ng'eyo ni kero ne dong peka dware peka me kwero do wi wati legani te gwa kauno joka Awany ko no konyo wana Acholi mukene ni me loge wi bien in nyodo ne bien in la tenne bien nen charo yin peti luoro wan lok pa wan mukene wana Acholi mukene ni bien nen ni in pe a ki komwa ki kome bata mira wechi ni Otema Awany do ba tiu ki dano charo an Daniel Soka ki ma ini chayo ni me lok kedi me jugi ki timo gin marach mano ineti timone against your people do ba tiu ki dano ma no wun jo mukene uneno charo kony gi peke ni ki bod lu ba no dit marach pien lu ba tiu ki dano ma wunu neno charo kony gi pe ni me bedu charo dwan en daga mira wechini lobo kanka initi timo bal luba pelo waki wipodo me bieno ka jugi ni Otema Awany initi ka timo bal madit total ikom duteno na unyo ikom dano na me loba Acholi ento duba bitiu ki dano charo an Daniel Soka me wechi lo ka ti yin machalo General Otema Awany wot pa Awany petam ni duba bilo waki podo me jugi the only day ma do ba below ki polo me jogo in ene me kwanyu kuoni ko e to kado ba pour mier ni ini bet ki ko e bet ma ko tiu ki dano charo an gini tiu ki dano charo an me jugi ki tim marach me prophesizing me look begin marach manote te me lobo wa do Acholi amira wechi watini omiro wa no dano mate independent magi logo pe wana Acholi mbir wa no dano ma pegi logo ki lum mi doggi dano ma pe logo no gero gente dano ma pe logo no tung pidatika neno Museveni tung pidatika neno position ne me parliament tung pidatika neno dano mugu iloba Acholi tung pidatika neno kuine o mier wano dano ma logo mano pegano kui pe mier kui votes ke bot ngat mo o mier wano dano ma pe logo pe miri mechente unyoni koni ka logo kuman Museveni winya wan lutena Acholi eni mawa a roke lobo Uganda watie wakani wa a pin neno dich ming giti ma chonya pa Museveni gi kachil ki Otema Awany gini wano ni dong pe wato yaro kanyo ne pin chui ki liete neno ne dong pe kanye we wa a ko wano ni do kuru ka doge itima bo
olo dok pe neno cha weng ineno ke chele ento pege wan lok pien kama wan ti no ere mabe bot wun machala churi bot wan weng me lok mabe pien wa lok la bon luor ngat mo la bologo adie me defending kaka unyo me wajo logati matwer konyo kaka matwer konya churi twer konyo luba churi twer defending ngoma churi ento pe logo pini wa mier kui chalo an Daniel Soka pa mier kui mo ki bon ngat mo ento logo ni pero matika time luba churi umeru giri chan kit jami mu marre mati time luba churi umeru giri pien chan eni makitika time luba churi ni ana nero mabe ni eni chana mira yetika time luba churi chan makitika imposing makitika kerne gubu iko mwana churi en chan enoni Museveni ge ye tika kerne gubu kirwan distot siki baima gene giti keru chan endi gubu iko machuri ento ya da churi no pelu chan a churi pelu chan amira chan magiti kerne ko churi nye kilwoni chan amira chan magiti ka imposing tikere gubu uya odie wa weng uya golonyo wa we chani furgiti ya golonyo wa ento ben pegi yewa compensating die mago ya oki lobo mamegwa ento doge giti kwanya die mago ya oki ngom mamegwa ni mekero ne be gwa ne lobo mamegwa die mago ya oki ngom mamegwa ni kikero dogne umiru cham crumps cham wa oki poro u cham kabi wa u cham gira chama mano wa yele bo pur te poro kikero die igi ne umiru bad gira chama mamegwa so wando umiru bo kuyu kwene eni ndimano krachi bedu tie kwene kai ni anamo wan machala chuli wa ma utong katum no wan lubal kai ni anamo walo ogin mo ma mer peki lo ni anamo wun machala chuli bi lo wan machala ni lubal kawa wajo kidana wani kichak ma utong katum ubi chaka do wan ni wan lubal pin gini ni matika timini liete tika dugudiru karo mama dok wati nene ni kau no mudugu kitong ka tumti chingwa unodok liete pe beru chase ni dok chan ne mono wakanyu kidi chan ne wakanyu magadi unen ka charo wan ego makinywale wan kare pa Museveni enini kinywale wai chan wadon chan wakwano ki chan ne dong pegir manyute chan mati lo bachuri ni nen chalo nye kilwoni Museveni chan mati lo bachuri ni amiera wachi wun ni nye kilwoni NRM chan mati lo bachuri ni nye kilwoni Museveni nye kilwoni Rwandese Tutsi banya Rwanda umir wa yabu wangwa ikom chan eni pin chwinya chwe ni kipani sing wan matek tutwal ento in kare me bodo kwi no wona churi puta otika miyo kwi kilo NRM no wonu tika miyo kwi ki bot Museveni biri wai no wonu tika duone ni chan kito matine ko wani umir meteki ne ko wan lokene liet tutwal lokene liet mapatwer bakanyo ne Achuli wa yabu wangwa dok kumbedi loka da yetwer yabu wangwa dok walugu loka da la bon luare ni kwini ngat wini neko wa unyo timu ginwa unyo timu kongwa pien ngat eni ni maiti luare ni beo betao nobody is immortal dan weo betao ngat mo matal peke so bo kwenye luar bo bolu chien wakimu neki waji lokati wakimu neki chimo wangdano ento kaputo tika neko wan walingo ko pewa tika chimo wangto no watika dino man wakikiri no watika ngolo chak mayam operowa no watika ngolo chak pa megiwa keken
man liep tutwal so alego Acholi ko lutien Acholi do you let's join activism wachago lwen pilobo mamegwa nyopingom mamegwa labo enu ngat moma bi ko yon lwen me defending ngom mamegwa peke bien comme bedi ko iti London iti America iti Canada iti pat mani me lobo kwerenyo Australia puri imiero lobo Acholi wa anini mati lo kanini pura miero lobo Acholi koñ pa lobo Acholi ti bora lobo Acholi ti perdano na lobo Acholi ko mbedi ti per wedi na o ke kaka na lo donc an lobo Acholi yo per an so kangat matika tawne umiri balgin ma pero wanoko ci wanu mer wanenu ngat ene chalanga Acholi wa yobu wangwa wa ayu malo me defending ngom megwa wa ayu malo megwa ngom megwa ni woki wa loka da ni woki lwen ben ngom megwa eguni kweri wa bene gulwenya pire we wan wa no